Kibayasi. Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Muri Kenya, sentare ntahinyuzwa ejo ku munsi wa kane yavuze ko icyifuzo ca Perezida Uhuru Kenyatta cyo guhinyanyura ibwirizwa shingiro giciye kubiri n'amategeko y'igihugu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka za Kenya ziza zaramaze kwemeza ingingo Kenyatta yifuza ko zihinyanyurwa, ingingo zotuma inzego za leta zihindura isura itandukanye niyo zamanye kuva ibwirizwa shingiro rishasha ryemezwa mu 2010. Umwe mu bacamanza batanu bagize iyo sentare, umucamanza Jairus Nga, avuga ko perezida atemerewe kuba umukinyi kandi ngo yongera abe n'uhagarariye urukino icyarimwe. Leta ya Kenya ivuga ko izokunguruza urwo rubanza. Kenyatta avuga ko iryo tegeko rizotuma haba ukugabanganya ubutegetsi hagati y'amoko kugira bigabanure imvururu zama zakurikiye amatora. Leta z'ubumwe za Amerika yaraburijemwo inama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano yari itegekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu ku mishamirano mishasha yongeye kwaduka hagati ya Israeli n'abanyepalestina. Inama nk'izi zikorwa hakoreshejwe ubuhinga bwa video, bisaba ko zemezwa n'abagize ako kanama bose uko ari 15. Mu rwandiko yashikirije muri indwi ku bibera mu karere ko mu buseruko bwo hagati, Amerika yavuze ko Israeli ifise uburenganzira bwo kwikingira ibitero vya rokete biva ku muhari Hamas mu ntara ya Gaza. Ariko kandi Amerika yasabye ko iyo mirwano ihagarara. Amerika yarateye akamu isaba Israeli gukora ibishoboka vyose kugira abasivile ntibarwe mu mporero. Ejo ku munsi wa kane, Israeli yararungitse abandi basirikare ku rubibe na Gaza. Muri Gaza, abantu 83 nibo batangajwe ko bamaze kwicwa kuva ku munsi wa mbere, bakaba barimwo abana 17 hamwe n'abandi barenga 480 bakomeretse. Muri Israeli ho abantu 7 barishwe kuva ku munsi wa mbere, bakaba barimwo umwana w'imyaka 6 yapfuye igihe igisasu ca rokete cagwa ku nzu yabo. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri Leta z'ubumwe za Amerika, umukuru wa sendika y'abigisha atera kamo asaba ko abanyeshuri bose bosubira kwigira mu masomero igihe umwaka mushasha w'ishure uzotangura. Yavuze kandi ko abari muri urwo runani bose bavyumva kumwe. Randy Wengerten yavuze ko kubona incanco ziriko zirahabwa abanyamerika kandi na leta ikaba yaratanze amafaranga yo gufasha amashuri atantambamye iboneka, yotuma amashuri adasubira kwakira abanyeshuri nka kera. Amasendika y'abigisha yamye yidogerwa ko adindiza gusubiza abana mu ishuri mu gusaba ibitari bike ku bijyanye no gukingirwa kw'amagara yabo kubera ikiza ca COVID-19. Muri Venezuela, Perezida Nicolas Maduro yavuze ko yiteguye kongera gutangura ibiganiro n'umukuru w'abatavuga rumwe nawe Juan Guaido, nk'uko ikimenyeshamakuru cegukira leta cabitangaje. Ibiganiro hagati y'abo badacana uwaka byahagaze kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2019. Guaido yemewe na Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitari bike nk'umukuru w'igihugu ca Venezuela. Perezida Maduro yavugiye kuri televiziyo ko yiteguye guhura n'abatavuga rumwe nawe bose kugira arabe ko hari ico vamwo. Yavuze ko Guaido yifuza kwicarana nawe babifashijwemwo n'ubumwe bwa Buraya hamwe na leta ya Norvege. Ibi Perezida Maduro abitangaje nyuma yaho Guaido ashikirije icifuzo cyo gufundika amasezerano yo gutunganya amatora mashasha kugira ibihano Amerika yafatiye ico gihugu bikugweho. Maduro ari mu bihano yafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'umunyamategeko wishwe n'umwofisiye wa Kongo ufite ipeti rya majoro. Abasoda basinze bica umuntu, none kugeza ubu ngubu population yagurutse yashaka kuko uwo musoda bamugarura nabo bakamwica. Uwo ni Jacques Dodo ari mu bari muri iyo myigaragambyo yari yiganjemo urubyiruko. Abayisilamu mu Burundi no mu Rwanda baraye bifatanije n'abandi ku isi mu gusoza igisibo gitagatifu cya Ramazani. Dukomeje kandi gahunda y'umwihariko yo kubagezaho ishusho y'amakipe azitabira irushanwa ry'umukino w'intoki rya Basketball Africa League rizatangira mu Rwanda ku cyumweru. Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Kongo abaturage bo mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'umunyamategeko wishwe arashwe n'umusirikare wa Kongo ufite ipeti rya majoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Aba baturage bo mu mujyi wa Uvira biganjemo urubyiruko bakoze imyigaragambyo, bafunga umuhanda, batwika prison ya polisi ya Mbwamabe na kontineri y'igipolisi iri kuri Murongwe. Uru rubyiruko rwakoze imyigaragambyo rumwe rufite imbunda 6 rwavanye kuri polisi ya Mbwamabe rwagendaga rurasa hejuru rusaba yuko baruwa majoro Katembo Jean Pierre rukamwicisha amabuye cyangwa rukamutwikisha essence. Jacques Dodo twahuriye kuri Murongwe ari inyuma y'abari mu myigaragambyo. Uyu munsi yazindutse inkuru zimeze nkazibi hano mu ville ya Uvira. Abasoda basinze bica abantu, bica umuntu, none kugeza ubu ngubu population yagurutse yashaka kuko uwo musoda bamugarura nabo bakamwica. Zo nizo zazindutse hano mu Uvira. Batwitse ibiro ya polisi, batwika batsa amapine mu ibarabara, bene ibyo bintu byinshi cyane. Abaturage ubu nyine bafite imbunda mu ibarabara, baragenda bakubita amasasu mu ibarabara, bashaka yuko barekura bazana uwo umusirikare wicanye bakamwica nabo. Bamwe mu muryango wa nyakwigendera bavuga yuko mu ijoro Maître Alamba Rodrigue yaratabaye abaturanyi bari batewe n'abajura. Ageze mu nzira we na murumuna we bahura na majoro Katemba ari gutongana n'indaya, mbashaka kumubaza icyo bari gupfa n'iyo ndaya, arabafata ajya kubafungira kuri polisi. Nyuma Katemba aza kuzana imbunda arasuye umunyamategeko masasa 6. Umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abavoka muri Uvira Madame Balame Maroy yavuze yuko batazongera kuburanira abapolisi cyangwa abasirikare kuko bari kubica kandi bari basanzwe baburanira ku buntu. Twasigiye ubutumwa abayobozi ko tutazongera kuvuganira abasirikare cyangwa abapolisi kuko turabavuganira bakatwica kandi ntacyo duhembwa na leta ya Kongo. Andre Biedunia ni umuyobozi wa societe civile wari kumwe n'uru rubyiruko rwari mu myigaragambyo bashikiriza igisirikare imbunda 6 bafashe. Basabye General de Brigade Joseph Mbanza rwana by'intangarugero Majoro Katembo Jean Pierre warayicanye. Cyakoze ku ruhande rw'umuyobozi wungirije wa FARDC muri Uvira General de Brigade Joseph Mbanza yavuze yuko umusirikare wicanye yarasanzwe akorera muri groupement Bijombo kandi ko azahanwa by'intangarugero. Uyu wakoze ibi azaza imbere y'ubutabera aburanishwa imbere y'abaturage avanwa mu gisirikare bamucira imyaka 50 y'igifungo. Mumenye yuko umwaka ushize 2020 umusirikare wa FARDC yisharasha abantu 12 bo muri Sange ho muri territoire ya Uvira, naho umwaka 2021 abandi basirikare ba FARDC bishe barasha abaturage 2 mu Rusenda n'abandi baturage 2 ahitwa Kakongo hafi yo ku mugorore muri territoire ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivuye. Tuve muri Kongo twerekeza mu Rwanda. Abayisilamu bo mu Rwanda baraye bifatanije n'abahandi ku isi mu gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramazani. Bakoreye isengesho kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Nubwo bemerewe guhurira mu isengesho, Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana yasabye abayisilamu gukoresha iminsi mikuru birinda icyorezo cya COVID-19. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo abayisilamu bo mu Rwanda bakoze isengesho ryo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Isengesho ryabereye muri stade ya Kigali Nyamirambo, stade isanzwe yakira abakabakaba 10,000, ubu yasengewemo n'abagera kuri 500 mu rwego rwo guhana intera birinda icyorezo cya COVID-19. Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yasabye abayisilamu bo mu Rwanda kwirinda ibirori byabakururira kwandura COVID-19, asaba buri wese kwirinda amahuriro. Mu by'ukuri koko nk'uko mubizi ni umunsi mukuru kandi unakomeye kuko ubusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhan iminsi 30, abenshi baba bakumbuye guhura ngo baganire bagira uburyo basabana, ariko ibi bihe turimo barabizi, nta muntu n'umwe utabisobanukiye ko ari ibihe twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus kimaze gutwara roho z'abantu ndetse n'ubuzima bw'abantu benshi. Bityo iki cyorezo ntabwo dushobora kugiha amahirwe y'icyuho. Ubwo rero ibijyanye n'ubusabane muri iki gihe ntabwo byemewe, byaba ari bikorewe mu rugo n'abantu bake, ariko igihe tuzaba tuvuye muri iki cyorezo cyangwa tugitsinze burundu ubwo tuzabimenyeshwa, tuzasabana. Imana niyo nyiri impuhwe, niyo nyiri imbabazi na nyiri ububasha. Nibaza ko tugomba no kuzirikana tugahoza amasengesho yacu kuri yo tuyisaba ko yadukiza iki cyorezo. Umunsi mukuru w'Irayidi ubaye mu gihe ubukungu bwa benshi bwasubijwe inyuma na COVID-19. Gusa ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda bwatangarije Ijwi rya Amerika ko bakusanyije amafaranga agera kuri miliyoni 300 yo gufasha abakene muri iyi minsi 30 bamaze bafunze. Sheikh Maniriho Ismail, umuyobozi ushinzwe ibwirizabutumwa mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Cyane rwose byadushobokeye mu buryo bwo gutanga ibiribwa mu turere twose tw'igihugu, hafi ya twose. Abo tutabashije kugeraho twabohereje amafaranga ku matelefone yabo mu turere twose, ku buryo nibura abantu 2,000 bagiye babona amafaranga nibura atari munsi y'ibihumbi 10 kuri buri muntu, kugira ngo uyu munsi tunawiziza kandi tunibuka ko imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad tubwira ko uyu munsi tugomba kwirinda abantu ko babwirirwa cyangwa se basabiriza mu muhanda. Twatanze nk'ibintu bishobora kuba byarengana miliyoni 300, ndetse nyakubahwa ufite mu Rwanda Sheikh Hitimana Salimu abishyiramo imbaraga, ashishikariza abayimamu b'uturere, abayimamu b'intara, abayimamu b'imisigiti kugira ngo hatazagira umuntu wicwa n'inzara cyangwa se ubura icyo kurya ku mugoroba wo gusiburuka. Kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa 30 w'uku kwezi dushoje kwa Ramadhan, nta Muislamu muri rusange wigize ubura ibyo kurya. Twatanze imiceri, twatanze ibishyimbo, twatanze amavuta, twatanze ibiribwa muri rusange. Nubwo gusoza igisibo gitagatifu byakorewe hamwe mu isengesho ryabahuje, benshi baremeza ko hagaragara itandukaniro ry'Irayidi n'izindi zabagaho mbere ya COVID-19. Twashimiye Imana kuba twongeye guhura muri iki cyorezo hagati aha. Cyane byarahindutse cyane. Ukuvuga ngo nk'ubu ngubu niba twahamagaraga inshuti bavandimwe tugasabana, ubu ntibikiriho. Ubu ni ukuvuga ngo ni wowe n'umuryango n'abana mu rugo gusa, nuko bikarangiriraho. Ntago bikiri nk'uko byari bimeze ya COVID, kubera ko hari gusabana tugatubira inshuti n'abavandimwe, ariko ubu ngubu ni ugusabana n'umuryango, abantu mubana mu nzu gusa bikarangirira aho ngaho nyine. Kuva COVID-19 yagera mu Rwanda byabaye ubwa mbere abayisilamu bemererwa guhurira mu ruhame ari benshi, nubwo urujya n'uruza rwari rwagabanutse mu muhanda ugereranije n'uko byari bimeze mu myaka ibanziriza COVID-19. Usibye no kuba nta bantu bemerewe gukora iminsi mikuru, no ku masoko abayagiyemo ku munsi w'ejo nta kintu kidasanzwe cyagaragazaga ko uyu munsi ari Irayidi nk'uko byahoze, aho wasangaga abaguzi babaye benshi mu masoko ndetse n'ibicuruzwa bimwe na bimwe byiganjemo inyama byabuze. Kuri ubu ubuzima bwasaga nk'ubwakomeje nk'uko bisanzwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Abayisilamu bo mu Burundi nabo ntibasigaye inyuma muri ibyo birori. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Dr Dusabe Ibrahim Hamisi, umwe mu mboneza z'abayisilamu mu Burundi, amubwira ukuntu bahimbaje uwo munsi. Nk'uko mubivuze ni umunsi ukomeye cyane mu buzima bw'abisilamu, aho turamuka tuwuhimbaza ni ukuvuga kurangiza amafunguro twari tumazemo ukwezi. Amafunguro nayo akaba ari inkingi ya kane mu bindi bitanu bigize ubw'isilamu. Iyo hageze rero iminsi nk'iyi nk'uyu aba ari umunsi ukomeye cyane, turawuhimbaza, turasenga, tugasangira, tugatemberanira. Ukuri ni umunsi ukomeye cyane, kandi ngaha nk'uko muhimbagije ngaha mu Burundi uyu munsi twawuhimbaje byagenze neza nk'uko biba bikorwa mu migirwa yacu y'abisilamu. Muri iki gihe muri ko murahimbaza uwo munsi mukuru, hariho ibitandukanye n'ibyabaye imyaka iheze aho habaye kiza ca corona
COVID-19 ico kiza nta ngaruka mbi cagize ku kuntu musanzwe mutegura mukongera mugahimbaza uyu munsi mukuru? Nk'uko mubivuze turabizi twese isi yugarijwe n'ikiza cya corona, aho usanga cyarahinduye imibereho y'abantu ko bahora bakora ibintu ntibikuri kwa kundi. Natwebwe rero ngaha mu muryango w'abisilamu twahimbaje umunsi mukuru, mugabo hari byinshi biba byahindutse. Murazi mu minsi mikuru nk'iyi abantu baba bashaka kuramukanya, bakumburukanye, barwane mu nda. Ivyo rero nk'ubu muri iyi minsi ntibiba bigishoboka. Byasaba yuko abantu baza guhimbaza, bamwe mbere banashaka muri rusange batari bake baza bambaye masike, ugasanga bambaye agapfukamunwa. Rero hari n'ubu usanga bapfa kuyoberwa mu bakunzi ba kera. Hari byinshi biba byahindutse rero, natwe turagerageza gukurikiza amabwiriza yo kwikingira, naho nk'uko mubizi hahuriye abantu benshi, hari igihe usanga hari akacani kariya katashobotse, rimwe na rimwe ugasanga nko gukaraba ntibyagiye bikorwa nk'uko byabwirizwa, ariko wasanga ahatari hake bashyizeho aho bakarabira kugira ngo noneho tubandanye twirinda icyo kiza. Ariko nk'ibirori byatanguriye canke eka mwabikoze mu bisanzwe bibera mu misigiti, ivyo vyoba ari vyo? Ubundi rero mu minsi nk'iyi ibirori bibera rero ahantu hisanzuye ku bibuga. Niko byagenze nyine, n'abantu baje ku bwinshi ku bibuga bitandukanye, basidukana n'iyonka, hanyuma turaza turahurira hamwe turigina uyu munsi, turasenga, turahimbaza Imana, turumviza n'inyigisho zitandukanye. Ntabwo ico casize. Uyu munsi mukuru ubaye kandi mu gihe amakuru atangazwa avuga ko hari icuka kibi hagati y'abayisilamu mu Burundi, ico kibazo coco kigeze? Nivyo nk'uko mubivuze, tumaze iminsi kuva mu kwezi k'umunani tariki 26 aho uwahora arongoye umuryango w'abisilamu yatanze imihoho. Twashyize rero mu bihe birebire bitoroshe, aho twagiye tuhura n'ibibazo bitandukanye, bishika naho mbere uyu munsi dufise ikibazo cyo kuba tudafise umurongozi yemewe n'abisilamu. Uwari yatowe n'abisilamu nawe ntiyashoboye kwemerwa n'inzego z'igihugu. Ivyo rero urumva biri mu bintu bitatworohera, kuko burya umuryango uri mu by'ifatakibanza ukaba ufise umuntu awurongoye atemewe n'abisilamu muri rusange, usanga ari ikibazo kitoroshe. Ubu rero aho biri tubandanya dusaba cyane cyane leta ko yosubira ikaraba ibyabaye kugira ngo hakurikizwe amategeko, kuko ugiye kubisesangura usanga hari abaye kudakurikiza amategeko ku buryo bwaho byashitseho uyu munsi. Rero dufite uwo bavuga ati urongoye mugabo atawurongoye by'ukuri, kuko ntabwo yatowe, ntabwo yoba yagenywe n'abisilamu, yagiyeho biciye mu nzira tubona ko zidasumbereye. Kizero kangana iki ko ivyo bibazo mufise mu bayisilamu bizotorerwa umuti? Akizero dufite nuko leta tuzi yuko ari mvyeyi yiyemeje guhagararira amategeko, kandi twizeye ko igiye kuyumva akamo nkako. Dr Dusabe Ibrahim Hamisi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi udasanzwe ku bayisilamu bo kw'isi yose. Turashimiye cyane Ijwi ry'Amerika ryifatanyije natwe muri uyu munezero dufise kuri uyu munsi ukomeye cyane, vyerekana ko Ijwi ry'Amerika ritwitayeho, natwe turabakunda cyane. Murakoze cyane rwose. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ejo rwatangije ubuhuza hagati y'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Umuhuza agamije kumvikanisha impande zombi ku kibazo cy'imitungo y'abaturage. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa, abanza kumubaza niba yarabashije gukurikira ubwo buhuza. Nakubwira ko ubwo buhuza hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama, itangazamakuru ritabashije kubukurikirana, ndetse n'abandi batarebwa n'icyo kibazo. Umuhuza bwana Didas Nshimiyimana nawe vice perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari kubahuriza mu cyumba cy'urukiko rukuru rwimukiye hano i Nyamirambo. Ni ukuvuga ngo biri kubera mu muhezo. Ni ubuhuza bureba imiryango ingahe? Ni ubuhuza bureba imiryango 27 yatanze ikirego yagombaga kuburana ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu, ariko hanze aho ngaho hari n'abandi baturage batanze ibindi birego. Umuhuza akababwira ko batabihuriza hamwe kubera ko navuga ko yavuze ko batinze, ariko anabizeza ko hagati yabo n'umujyi wa Kigali hazabaho ubwumvikane, nabo bakagenerwa igihe cyabo. Waba se wabashije kuganira n'abaturage barebwa n'ubwo buhuza kugira ngo wumve icyo babuvugaho?
Venuste, ntabwo twaganiriye byinshi ariko bake nabashije kuvugisha, ndetse wenda ufatiye no ku bindi biganiro twagiye tugirana byagiye bitambuka. Abaturage bari muri ubu buhuza hafi ya bose batsimbaraye kugira ngo babone amafaranga aho kubona amazu, baba abari mu biganiro yewe n'icyo cyiciro kizafatwa mu kubahuza mu kindi cyiciro kizaza nyuma. Tugana ku musozo, wakwibutsa muri make abumva ijwi ry'Amerika intandaro y'ubwo buhuza? Venuse, nakubwira ko intandaro y'ubwo buhuza ni imiryango ubu ngubu isaga 1000 ituye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, yubakiwe inzu ariko haza kuvamo indi miryango itarishimiye izo nzu kubera ko bavuga ngo mu magambo yabo ngo zimeze nka studio, ntabwo zihuye n'agaciro k'imitungo yabo. Noneho bajya kurega, mu kurega rero nibwo basanze ibirego byabo bisa, umucamanza abagira inama yo kugira ngo bagane inzira z'ubuhuza rero nk'uko nakubwiye dutangira biracyakomeje, ntabwo tuzi ngo barigeze hehe. Ubwo nihaza kugira ikiza kuvamo, wenda turaza kuyitangariza radiyo y'ijwi ry'Amerika, ariko nkakwibutsa ko hanze ahangaha hafi aho ngaho hari indi miryango yarangije kwimukira mu mazu babubakiye i Busanza, ariko abangaba bagitsimbaraye bakavuga bati ntabwo twajya muri ayo mazu, baduha amafaranga tugende twiyubakira hano. Eric Bagira ubusa, abanyamakuru y'ijwi ry'Amerika i Nyamirambo i Kigali. Aho ngaho i Nyamirambo, Eric, hatuye abayisilamu benshi bizihiza umunsi w'Irayidi. Ubabwire ko ijwi ry'Amerika ribifurije kugira umunsi mwiza, kandi nawe umunsi mwiza. Umunsi mwiza nawe Venus, nshimye Imana ndetse n'abo bayisilamu bandi. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Icyiciro cya nyuma cy'irushanwa ry'umukino w'intoki Basketball Africa League BAL mu magambo magufi kizatangira ku cyumweru i Kigali mu Rwanda. Imikino izamara ibyumweru 2. Radiyo yanyu ijwi ry'Amerika yabigize umwihariko wayo, izabagezaho iyo mikino yose mu gihe izaba irimo ibo. Ntizabacike rero, muzajya muyisanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose musanzwe muzi. Iyi mikino izahuza amakipe 12 akomeye kurusha ayandi muri iki gihe muri Afurika. Mbere y'uko irushanwa nyirizina riba uyu munsi, muri gahunda yo kubagezaho ishusho y'amakipe azitabira iri rushanwa rya Basketball Africa League, umunyamakuru wacu wa siporo mu Rwanda Jean Claude Munyandinda agiye kubagezaho amakipe 3 yo mu itsinda rya kabiri, ariyo Petro do Rwanda yo muri Angola, AS Sale yo muri Maroc na AS Police yo muri Mali. Gahunda yo kubasogongeza ku miterere y'amakipe azaseruka mu irushanwa rya Basketball Africa League irakomeje. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakipe 3 yo mu itsinda rya kabiri, ariyo Petro de Rwanda yo muri Angola, AS Sale yo muri Maroc na AS Police yo muri Mali. Petro de Rwanda yashinzwe mu mwaka w'1980, ikaba ifite ibikombe 14 bya shampiyona basketball mu cyiciro cya mbere muri Angola, ndetse n'ibikombe 2 bya Afurika ku makipe y'abayambere wayo. Ni ikipe ya kabiri mu bigwi no mu buhangange muri Angola, nyuma y'ikindi gikonyozi Primeiro de Agosto. Ikibuga cy'iyi kipe giherereye mu nyubako yitwa Pavilao da Cidadela, yakira abantu 6800. Abasore b'inkorokoro Petro de Rwanda izaserukana muri BAL biganjemo abene gihugu barimo kabuhariwe Gerson Domingos wavuye muri Mukeba Primeiro de Agosto uyu mwaka. Umutoza wa Petro de Rwanda ni umunyabrazil José Alves dos Santos Neto, akaba yaratangiye kwitoza umwaka ushize, ayihesha igikombe cya shampiyona ndetse atorwa nk'umutoza wahize abandi muri Angola. Tugeze ku ikipe ya AS Sale muri Maroc. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1928, iri mu makipe y'ibigugu muri basketball yo muri iki gihugu, ikaba imaze gutwara ibikombe 7 bya shampiyona. Abakinnyi ba AS Sale bakunze guhabwa izina ry'irihimbano rya Corsair, bisobanuye abashimusi bo mu nyanja. AS Sale yambara imyenda y'umutuku n'umweru iyo iri mu gukinira ku kibuga cyayo giherereye mu nzu y'imikino ya El Bouazawi yakira abantu 2000. Iyo yasohotse yambara umukara n'umweru. Mu bakinnyi bagomba kwitonderwa ikipe ya AS Sale yitwaje
twavuga Sufyan Kurdu, Abdelhakim Zuita, Abdelrahim Naja, tutibagiwe muzehe wa kazi Zakaria El Masbahi w'imyaka 42 y'amavuko. Dusubikire ku ikipe ya AS Police yo muri Mali ibarizwa mu mujyi wa Bamako, umurwa mukuru w'icyo gihugu, ikaba igizwe n'abakinnyi b'abapolisi bavanze n'abandi baturage basanzwe. Iyi kipe yambara imyenda y'amabara y'umuhondo n'ubururu iyo yakiniye ku kibuga cyayo cyo mu nyubako yitwa Pavillon des Sports Modibo Keita, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1,100. Mu gihe yagiye gukinira hanze, AS Police yambara imyenda y'umweru n'umukara. Mu rwego rwo kugerageza guseruka muri irushanwa rya BAL yikwije, AS Police nayo ntiyatanzwe mu nkundura yo kwiyambaza abakinnyi b'abanyamahanga. Yanyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iwabo w'umukino wa basketball, isinyisha abakinnyi babiri aribo Mitchell Milo na Nzeyakol Jawachi. Kuri abangaba hiyongeraho umusore nyamuremure w'umupivo ariwe Thomas Brahima, umunyasenegal ufite uburebure bwa metero 2 na santimetero 13, agapima ibiro 109. Mu gice gikurikiraho turaterera akajisho ku ikipe imwe isigaye yo mu itsinda rya kabiri ariyo Forces Armées et Police yo muri Kameruni, ndetse n'amakipe abiri yo mu itsinda rya gatatu ariyo Zamalek yo mu Misiri na AS Douane yo muri Senegal. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje, ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fatuma Karara Arimase nibo bashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.